When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. Le fo utai nei so e o mafofo e tulenta podcast le fina edit e tene upuia befa be malmalame ngana on famile okay ele amata le se pe le singa manga o le faima edit prime the pump or ke me fe kala o masangi na la u falongo le launga na fi so ele so sa ile sa ia on falongo no ua lumalo u alanga whaftai le tu iwe ene whapela o no o ta whawhisanga i nei ta ngā ruenga le nei nisi o na o a waturo se tali fo i lea e whapea e whaamalie i nā ilo whinangalo o na o lau sunga o lau whaiwhia a wā a whapea o na o tali atu i le tūlanga leo te tau whaamanino atu ia o na o le maua leo se whaamanuia ngā le atu a e alai na ua o ele puele ua o pepe ia ai o le me monia ia na ua luma le tūlanga le na whaftai le tuo o na ua e pea o le upu e whai e le atu whanea lili e saua le whau le toa le tāna e anga ua ova mo le taiono se fulu tausanga o le ola i le ni teimi kako whaalongo pea i le tāna le ngā luenga i wane a le whatoa umaua leo o le peace lea na o le maua mo a o fesili la ia ta o tau wha lau tele lau tali i lau fesili u whai mai i sa u wha alongo monia u langona le maua i la sa i le la ma ta pena le lei o le au e tau awa i atu awa o le langona e te tau au na wha manino i na ia lau tele e le sila a tangata o lo muli le tanga le leia a Yesu Keriso o le whinangalo le tua o le manatu fo i lea awane i o ta manatu whaapito a ta iona i o ta langona e pēla o le mea na maua i le vaitawhio i o ritana i na ua mali watu Yesu ai maa ua mai le vaaya a le papatiso Ioane. Ia. Pēla na maua le sai lau. A ua loa te leo na ia i tātou upu ia. le nei tala Le nei tala. Ia. O le langona whaangai i tiarena. o le ase mea fo O le langona whai lea o le mawhai e le tangata o na tāo i lalo na langona whaamāua kunga i se mea ua ia te ia. Whaai ti ane e o na langona. Ai whaamati te elisi uso a tangata. Awai, o le ae whia lumi a mea nei o na poni. Kake wa ia kuro ua kau nele ia nei. Ngā luenga mani tūlanga o. Ia, leanga i le loto. O a me whaatino ai le leanga o loto. I le isi uso a tangata ua. Tenga ina whaatufunga ina i mea no whale tuoro ia te ia le maua ia. O le mui. Whatungi tala ina ia tali tonu mai ngisi ia ia ona furi tua hoi leo i la kou i se usoa tangata whapena. o le mena o lo tupu O le mena o le tupu. Ia. Ai o Ioane la. Na i loa le lei le whaalinga, e Ioane le whaalinga i le musumusunga le nanga pa ia.
ua ele masangi mo Yohane ma Yesu ka ana na va ia ilo whaauta le tamai mamoe le tu le ala ore ngata o le pāpatis a o la unga i tangata ailo le mele ga tupu ia mano ia na o onga i le kangaka ua va ia tupu le akongu tangata tonu ale na musu ia e le nganga o le atua e awangi iusi ka i le menga mga o elong kama ai halu whapea e tato maua e wa o le whaala ninga o Ioane o le pāpitiso i le vai malenga i le vai teu le ala o le li teu le ala o le li o whenga ngofo ana whiwa e le o le manatu na sakali Siontama ia a ua taia la o whaalongo la sa se mana iona e pe o sea ule na monoi pōtoi na o waruma awa e le mwhaiungo ka kango aku i laka whaalongo i le lua se fulu minute se la unga au whakasi uma mai ane e aka se asinga i ota o le la unga ta te anu o lavana e pela o le mea na lau al hunga i lau whawhitai i le atu o ia o a ororoko awa tato tilo atu fo ila le mele ua ova ma le tolu wafe maona tupu tangata i Iran ua fasio tio le protest le o fai i Iran ai se hau mafua ina whape ona o le manatu le nao le tangata ai wele ngol te taile ati ai o tola ai io e manatu na o ia o silia ne nai lo o le ala ua o whaakadili ia le fio o tangata ia e whaautou o kau ai e puru whana e te o le tali atu le mesili e tu sai o le fesili ia ai e toi whaaleo ai pēa le nganga whaaftai ia ona o le ngā luenga whitafu isa e ta pena ina mo le ta kakunga saunga whaaftai lau e pe o le mata upu na o manao ina ia maua e tangata o le mata upu le o le whaitaulanga o le totongi o le sala pe o mena le o na o lili whai ai foi a tonu me maua foi nisi ia pe le o mena na lau tua i lau whaafonga wafoi a tato vaia i le tato tala foi e umaro lava na whai e le tua langi mal tangata anga sala loa ona so lola ia male whai taulanga o dama so o le mea lea o le whai taulanga e pe o se mea basic i le identity o tangata ona ua pa mai le alofa tu no le tua ona ua tutuli mai le whatoanga ina uanga sala ona whailo leo taulanga e pe o menana o manawa i maua e tangata so mawhaang whanai ala ina wherua i ala tangata e pese i le au le atu i le patua something's wrong e ale mele na le ato toa ono le mela na ono le whai o le taulanga le leo na tapena le foa i po alava ia toto manu sa whai tongi sala i nā daimi i pele i lava ai na ua liutino tangata le tua ilo nalo Yesu Kiristo recognize lo e Ioane Baptisto whaauta i le tamai mamoe le tua na te tongi ina nga sala tangata o lolangi e pe ole theme tele le nao le o lauta pena i la sa io ai atonu e maua nisi al meale na wa fa pela le te tongi ina o le sala ia o mena tupu e te whea i ama pese i se mela e alon wha lape wha nape le foe le ato toa le tapena ia al meu tatu i loa wa mangalo tatu wang sala o wha o ngai le tua le soifua o lo nalo Yesu Kiriso e whai ma moe e whai ele taulanga io ai pe ole big arching theme le na
o la mona o mo e te mil nimis. A tonu po la fu sau fa fonga mai ma. Tau fai e whalau tele la le fi au. Si o ta fa soa la le upule o le taulanga. Wai o tele mai loi e le to tele o tangata. Wai e kau kala umai le upule. Taulanga. Te whaitu a mai atu nei a nove mo le tausanga na te nei whai ngā kaulanga e kalesi. Ia. Awa a tātou tala noina la lui mo le upu taulanga. E pe e lua upu na ua tu whaatasi. O na mawai leo le upu tasi. O le taulanga. O le langa. Se me se tō whamanino i lau sunga. Whenga informai. E kau whalau te leila le. O la le mafua ngai a leina. La nau ina e whai ina mea lea. Pe wila o whina ngalo le tua. Le ae e alua le whawhit le tānu. Whanetanga, whawhitai, whatuesenga, mana o. Ia ela ve tele ala i le tūle o le pe a o le tālo le tangata i le whawhitai. Whawhikai o ngā o lau kauranga kūkasi. Yesu Keris. Ia. Pe o nai o si moku ngā whanga si whakapula tili ai le whainga tauranga la lenga sa li lifa i e lau ta pena i le asa e lau tatou maua fo i le ua tusi o le kanona whainga kauranga ka mai o kainoma Apelu. ma apelu Yo so le totongi o le sala. E pe o le wingal na lo putaulanga. O le totongi o le sala. O le toi whaasa o se mea ua sipa. O le afa pe whana le au ai ela le mea tuai. Ia uanga sala. O le wingal na o le upu. O le whainga lau taulanga o le toi whaasa o le mea na. O le toi foi i le mea na fina ngalo i le tua. I le amatanga. Pe o le wingal na i le amatanga il tatou kanona. A le context la lea, o Yesu le tamai ma moe le tua. E sawe maliu, o lona toto e ma ngalo e nga sala le laulangi. Pe o le, basically o le wingal na le lau whamtara ino le. O le taulanga il context na, which e la le dioata le na, so e te tawalana. So se data point lava e te encounter ina. E te tawana e lo le context. And everything is perspectival. O le winga o le upuna. Au vai atu nei au, e lo vai atu lo walo mai. O te le o ilo atu o e. Se vanga na whu o witua. O le winga la na o le upu me lava perspectival. E fua lava i le vai. Iei mea te le o mawhaiona e loa. It means e leo ai e goe. E mawhai whalawan e loa e noa malo vai iai. So o lisi ale nā tio ata e whaonga e tangata. E te tauna whaonga e tangata. E frame umai al te lo me uma. O le perspectival. Le whautata le no mesi uso sia lefe mai e sau mai le. I le tūle o e le sa tupu ele riots e le afi visela ono lima. Ona I te lore o ta ua. E le mela la sau maldama. O lusi fulu mo tupu tau sanga o nofo I nā le pitonu ule nā ua lanu wa ila na tō whamanino. Ia mana ona tino foi. Lana ai lana tau mafa. O ona te unga. Wa lanu wa I ona le pitonu ule le iai. It's the perspective. So whamihumi la utala ona e afa pea mo se sitio ata I tu atu o le sao o le whamatala ina o le upu taulanga o le nā le tio ata e ta ona tātou I lo umai me uma that everything is perspective. Pero fisi umi o le tosi nā ai. Ai pe ua ia ona o e fisi mau o runga o manatu fo I e te sau noa I ai. Ia, whamangalo mai. Ere. Au ia, ta se fo le. Ai pe la mo se le isi la step level le la loane.
Ia, e pe e tau mwhai atu ai lau pito le ta ua lau. Ia ona o uanga sala, o leanga a le tangata ua sala. O la nā mio ua sala, o leanga. A whailai te whatontonu a ngā i le whinangalo le atua i la ia alu sa o le au. Ia ona sa ili o se mea e whai matau. E langa i se tūle lei o leanga ua sala. Pe o se au le nā tau whai atu i na ia whaamanino. Ia. O le ua e amia le si tūlo lo to atua. O vaenga o le matau. Ia te o le... o ki ka milo aku i vaenga le to poe atu ai i winga o up. E ona utau mwhai e mai whatasi le tau ma le langa. Anga ma le sala. O se a mio o le tono. Ua sala ai. O le ala me te whai. Whakongkongo i a uangi i anga sala pia. Uangi i sala le anga lea. Ia. Ia sa ili se loto fau, se loto mama, ina ua sala mou. Ia na, whaile o se kokongi o le sa. Ia pe o lea lai maa uaile, o le tau lea ua langa oe. E manga no leanga usa. Ia. E pe o se au tau whai ato lei. Ia. O tau la. Kamana, ia. Ia, whaftai. Rau suare. A whenenga ma mai atu fo i lea a tu wasa o le tātou mwhainga rina ia whaau Sofia langona ina ia Manuia. Pei lao na tāwhitu wha iai i mata upu o le lao mai le sao. Na si tu wha le nganga i tātou ki maua. Ia o le nekwa awhale mai aso. Ai pe o le isi la mata upu le ua e wha ila mai. O mea o tupu tātou rau langi ngeke. Me se nei atu awa e pala me mongi are me le kupunga ia Amerika te mele nei le Manuia aita. Te pela o os whainga ia a leo le immigration, le ace. O le winga o le manatu e le Manuia e langa o lau o fefefe ta. Ia e tue na e se tō whāwoi ma le whenangalo misi. Io paua me leo te iloa o me lea tutupu. Ele mamao te lea tu fo ina mai e ia ICE agency i le whalolo lea le Police Pies le lungo Atlantic. I ai Long Beach o tātou. Mai wo mai tamatuli mai e tutonu se tangata o Masalomia o tangata le o mautu ona pepai nei. Ia na mai ala ia pick up ia le tangata. So le wingo lo tala e pe o mena ia lo tutupu nei ona ofisiti la ia pe aisa fa ia ia e me ala to o tu la fono ia me don fer fa malo sio tu la fono ia pe se was suspend ia le ia de tau tangata wa isi la me o tupu mai arrested vaenga ia tangata citizen o America o arrest se e fulana i o India na la o foi o arrest foi la do so o le me te tawana na taofi e te tawana e fa pe fiala na Natalia tu tato i mena fa fiona te tato I think nga luenga le kalesi o te talo mo me na tauna fai au lisi me o tupu e pese o mamao ata to mai tangata o lo afaina i meia te rope se a masalope ona o tanu i o tato tangata fo ele motu pepa ele mawo fo te fo tato e me so te lo tato e pe o mai i tutuila ma manua ia o tato wai o tino e tasio me afaina i lesi tutino ia afaina i fo ia le tutino lea pe mena le no foma ma fo iai so na yele taimi na fasa ile meta o le racial profiling o le mele na o lo vai tu la vel tangata uli e manatu ro le o tangata leanga o tangata ngasala e na ia outstanding warrants
Mena ta le racial profiling sa ia ala cases wo mawhai ai ona tongi I whafo le whamasino ia ni moli anga au mai a whaawai lungo le racial profiling. Wo whamela ramse le wa fia ia ta tau le tangata lea. Mela na le suspended deminei. Wo mai a tangata whaia lato mask, ko whenga tau na pue I o lato fōlinga. Mea le tongi tangata I tonule o ta vale. Sai fa pena. Ele ase whesite a tutu mo tangata mata ma pue ia lato videos. So, I think it don't do whafo I tato ile. Ia te tau o tangata. Ia, pe me mo mona, ole melo no lua. E ala manatu, there's a divide between the haves and the have-nots. Ole sila na hava pitusili na telela tunu unlei. Sa ele meta ole middle class I nei. Ole ne wa matana eliminate ia le mele. So pe wa lua ia whavesenga ino tangata mao mea. I mo tangata matitiva. Sa ele la le middle class na langana sa union jobs le leito tongi. Al mena le o tupu nei. E lalo manatu, e whaiasi malosi atu le se sengal nana I lo le race. Le se sengal tangata mativa, ia matangata maumea. Wa matao na maumea atu, tangata maumea. A wa matao na matitiva, tangata matitiva. Ule tu ese middle class na sa whaia ia le te leo ngadu ngole tunu unei. E pe yor mewa. O tupu mai misi lo ule mo. O wai na fola President Trump I na campaign. A pale mai loa. O le mele na te whai. Makaanga na sao noa mai ia tunu o le a bani na te. E ne te le loa po le ali ungon parna. Ai misi ala le ba ai ale ali I hanga I tangata ia mosale. Le ala o tūlai memi. Wha ati ia e ka whewhe le mea. E lei olo ave pea ia whai tionga ma te e tangata I le mali o rene ku. A ole ona I ula ngona. Le lape te leo o Trump malanga administration I fuafuanga ia. Sa tawana ta pena le lei so la tu whamoe whai ai inga. E la pata ia la tu tangata whai ngā ruenga ia la au tua. Ina ia o tangata o la fo I kanka. Ia. E tu sa lava po ua sala la tu wanga o whai. Ua mafua ia au inga I ngā le pere setene. Ale ese no mana wile ele o la tunua. Ai au ia ni ala fo ila fata mali. Pai le lika ngaka. Le tu sa hape ua overstay ia ma. Sori ia I le pora o mai whaare longa ai. E pe o nai winga na lape ele. Ia le tō whaa fo ele pestene ma. E la tō taita ia ia. Matanga ruenga ia. Ko umai loa la ila au me ke pefu ia. Ia. O le winga ai o le tangata o le wha maua runga. Fia I loa. Hape o ia ua ia umia o pawa. O ia te ia le pawa le na e whaatinoa. Ia mea. Ai ngā loi. O la tu e kukusa fo I matangata ia o ka imoli mga whaia e le tu. Pe o nai winga na mata tula ia. Ona o whai te wina I leo president. Sa te tawa ona ua o hina ne leo la tu tangata. Pu e mai. Sori tūla whono wao ma lo. Toi wha fo I se awal feeling. Ai awal ka whanga inga. Awal sa sa I ala tu pou vai. Amali ale lo tol tangata. Ia e whaingo fie whaona o na ngā wai. Ai o whai atu nei ia lo sa. Ia, a wai le mai loa foi po le ale umi o le nei aso.
Ia o tā pena ia ainga. Rosa tu e mai fai tu toa. E tapa ia i se warrant. Yeah. Wai o tō o mai ma o tau. Ia, ave ini fesili. Au o le tali malo. Ia, e pe i se i o le wanga ia tō manatu i tangata ia turi loa. Yeah. Awa o sila fia uma. A fito aile ua mea ma le ua mea o le ale. Spaka. Io e. E ma alo mai ele afi. E wha umatia ai se mea. A malo mai la ia le ais. Malo aku marakanga kare. Yeah. Ma wale loto mau lalo e. Wale lei o leo le a o ngā wai atu. Yeah. Ai whapea. E se ala mau lalo. Yeah. Kei lau lapta inga i se o fwito ua wāne le whaafonga mai. Ave e fesili. Ua sa ingi se whaamasi mo i lau pōpepo. Yeah. Ia o te ngā wai atu ai. Kanako ai mai le whaista tū tala. Ave e fesili ai se hau o tau masaro mia ia. Amaini. E pe ona i mea nā mesi. Yeah. E pe ono mau ai se toa maali e ma se file mōle. Yeah. Ia mai e ta pena le mai la lato wanga i tua. O i tonu ia le taket le wana i ona. Ia wa lea la wa mai. Wa ave se ka pa. Yeah. Tata se. Ioi. A o lisi fo i la fa fita uli o le mele tupu nei. Se ua le lopo le se kala i karikungui. Yeah. O fatua nea le tala le tangata ia. Yeah. Ia, awa o lisi mea le e whengai nei mo le fefe o tangata. E whape o sa au no le president. E le koe kalia isi whaipoiponga e tangata e sau mai whafonga. I se tamaita i citizen o le atuno. E pe o i loa e la wahanga e pe o lisi le awa lolo mai le i le fia o mai o tangata maro nofo i ne. Yeah. Ia, e pe o le tūlanga nao e aho i ai le malosi o le tūlanga nao, o le isi foi mea. Ia, i la tō o i ai green cards. One second, e se lo mo le atu. E whengta e... Whai ona le tō talia o e tō fwoi mai. Ia, e pe la na i wahanga i pe o e sao no foi la i tūlanga mao tu atu. E pe o wahanga i pe o mawhawhauna. Ia mau pe ana whaapea te pena. O le memonia e i le lalolangi a toa i atu ese. Ia tūlafono ia. E te tauaona e whaaloalo i tūlafono o le lau i elo le nuai ai. O siusi kai. A o lo le kemi ua. O whai mai o le umile te no foi. Yeah, lolo. Anu. A wai te oso pā mai leanga o lo i a o ngā le atu. O le oso mai whai tutoa. Ia o le maui mai whau. Ana ta pena la wha pena ia. Ia tūlanga ia. Ai nonga o le ase vivisi. Ai kako ma whau whai la i wingo o le vivisi. A tono i se mele leia o lo i tua atu. Tā tō te lau mai hoa. Tā pe whai la o le tūlanga le na e whaamana tu mai. E le mwhai o kako lua aku ma dani me o lo i tua atu le wama. Se wanga na o tātou. O ani tū le le, o ani le ua kako wa iei kū le le. O a matona whaata ape ape ina ia mā moe o le. O i au whai ngā luenga le atua o mtua lulu ina whaavai on whatutu. E ka iro pe mo ngei me lungo o le social media ma. O ulu whale i whale sa. Awa avau mo se whai whi au ku. E po tūranga na. Ana uia au wala file. E longa i whapea. Le asau. Ioi, o le isia me whengaru ngā tātou le tuspa ia. A tātou woa i talo le tuspa ia no whesiri lea na i se vai teimi na whewhewhe e tangata. I tele talo le tuspa ia. Na i se vai teimi na lului na i whatutu o tangata. Ia e tele. Ia mai
o le pattern lava o tātou iloa, e tawala ma inalfina ngalo le tua. So e pela na saulo o sauno angai. E lo mai lo fo e tātou po le ale mafu angai ala iona tutupu menei. O le mea lava o tātou iloa. O le fefe o le mea al tangatai. Ai afa pe ave le fefe le namal mata una ile tua. Iona amata lola iole. O le ata mai mal poto. O le mata u ile tua. O le fefe ile tua. O le amatangal na al poto. So ave se ala tātou fefe immigration, fefe plestene, fefe tupe. Ia ave sa o ile tua. Ia ona tawala meleo se me moni mo tātou. I pera so sa ne tuna tātou ta upuna. Mai ele vese alo mafo faule na ile te leo le afaina o tangata matitiva i mea wa afa pe a po ese tangata ele le na resources e haela na loia ia na lava tupe insisti ona lava ia de dau fal tangata le ngata o sitsene o Amerika ia o sitsene o Lolangi le winga na lo tala pawana i tangata ia la pela bea i mea le ice i ona i tangata vai tangata matitiva au isi vanga uma i o lae lei. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Yo Manuia.